Mayong adlaw mga kasimanwa, welcome to the 6th episode of What's Up Iloilo. I'm Tito Mike, your resident NPA. Kamusta ka mo tanan? I'm your Manong RG, ang inyo suki sa balita kag chismis. I hope you're having a blast, dear friends. Once again, this is Claudette, your tita of truth, serving real talk with a side of sass. Kaya mga kasimanwa, since spooky season na naman, let's talk about something equally horrifying. Ghosting! Truly horrifying, di ba? Nasadyan ko ni. Buot silingon, no? Na naton sinang ghosting sa romantic na klase sang relationship, di ba Tito Mike, no? Tita That's Claudette, right. Yes. romantically Yes, RJ. speaking, ghosting? Yes, Arj. Pwede rin namang ghosting sa friendship, family, and even sa work. And pero since love series yung pinag-uusapan natin dito, maybe we will focus on or focus more sa ghosting in a romantic setting. Okay. Daw madamong iko sang matugda akong romantic relationship. Nagay ka daw, Sir RG. But since you seem to know a lot about ghosting, RG, ano gid bala ang meaning sina? Well, Tita Claudette, according to psychology, today.com, ghosting means abruptly ending communication with someone without explanation. Abruptly. Abrupt. Okay. So, no message, no goodbye, parang pula. Na bigla-bigla na lang naglaho. Ganon? Sakit. Have you ever been Nalilito ghosted? na yan, man ko. Super sakit. Siyempre. Yan. Pero siyempre, ikaw man ang nagpang-ghost, di ba? Ala, Oh, hindi. No. pero ba si Tita Claudette nang ghost? Hindi, gani. Tito Mike, hindi Akong gina-ghost. doon ikaw mga pambayad. Ako nang malain sa inyo, bala kay gina-judge niyo ako sa pagtulok niyo sa akin. Ay, go pagwapati mo, Dabi. Kaya cellphone number is 09 times. Harana. Ako ang gina-ghost sang may hulam sa ako, no? O, dumduman ko. Hoy! Ako man, ghost man ko! Gin-ghost ka man, taga di Oo. mo, negros. Daw, ambot. Basta bakulo daw to. At least negros eh. Ako niya sa ako nga banwa. Gani mga kasimanwa ko, ambot sa inyo da. Taga dyan. Anyway, Ang kapal naman ng ghost mo. Te, shout out ta sa mga nagapang-ghost da. okay, shout out. Ayan, Kabila takagin message. Okay. Hindi ginaya bala manami ang ng ghosting nga ginatawag kay especially kung may utang. Bayad daning antes mga ghost bala, hindi lang yang utang ang ginlubong mo kundi pati relasyon. Kung friend mo na FO dayon. No kay kalahuay no. Sa gamay nga kantidad sa kwarta nga na, dugay-dugay nyo ka muna kusdan isang friend mo. Tapos gubuon mong friendship na tungkol sa utang nga na. Hindi, okay man lang nga kani. Nga iprangkahon ka bala, no? Nga, hello, Dad, or Arj, or Mike, no? Nang alang-alang gid ako subong, pasensya gid, pero hindi ba kung ginakalipatan nga may utang ako sa imo. Pero ina ba lang, hindi ka na pagsapakon, hindi ka na pag-i-replyan, sim mode, tapos wala. FO da yun eh. FO. Oo. Kagin FO ako da na yun. day I agree. So, and in romantic relationships, red flag gid na ang tawo nga nag-exist without communication. Kung lalaki ka nga nangaluyag, dapat lalaki ka man nga mag-say goodbye. Ang budlay lang na, kung lalaki ka nga nangaluyag, babae ka nga na to. Lalaki ka na, babae ka na nag-exist? Ano naman? Okay. And our first question, why do people ghost other people? Pero nga may mga tawo gid yang nga mahilig mang ghosting, di ba? Simple lang. It's cowardice, di ba? Paragoy. Tarantado. Ano ka na yung tarantado sa Ilonggo? Tarantado man? Ay, duwag sila because it's clearly shows that they're no longer interested in the person but they lack the courage to be honest, di ba? Yes. Aragoy. Ouch. Ouch! Daw hindi naigo. Ayun. Naigo ka gid. Daw hindi siya naigo, pero naigo gid siya. Mapupunta na lang ni siya. Experience-based ni ang mga reaction mo, Sir RG.
Hindi at Tita Claudette, hypothetical lang na iya kung mang-ghost gidman ko, wag ko pagwapo. Tungod kay wala ako yan, load or signal. Hindi niya hungod nga. Hindi ko mag-reply sa imo kag hindi ko magkadto sa ging set nga time Wala lagi ko yung signal guro or wala lagi ko yung load. Excuses. Ay, Okay. pambis. No excuses. Siguraduhin mo lang na ang load and signal lang ang wala, ha? Hindi commitment. Ayun. Because it is never okay to hurt someone. Never okay, again, to hurt someone. Amugid na ang tandaan ninyo, mga kasimanwa. Dali lang. Basi karon may mag-bash ako. Anong ginamban mo, Claudette? 10 years ago, never okay to hurt someone. Kada, wala, hindi naman ko na pag-follow. Kulbaan mo sa mga ginawa ko di. Among gina ang tandaan ninyo mga kasimanwa, among nga permi nga nahambal ko sa akon friends. It is better nga ikaw ang maghibi or ma-hurt than be the reason why someone is hurting. Oh Lord, hindi ka mo mag-follow sa akon sa mga na-hurt ko. Anyway, go! If it is hurting, then it's not good. To add sa reason nga ang tao nagapang ghost, no? Pwede man ini nga hindi sila gusto sang confrontation kay wala sila skills to communicate. That's true. Oh, yeah. Last week, no? Wala sila sang communication skills kag emotional maturity. Isa pa. Para i-handle ang problema. That's why ang ending, they choose to ghost rather than to face the problem. Oh boy. Emotional maturity. Still cowardice na. Mga amo na nga tao. Correct, kid. Tito Mike, RG, correct. And I also would like to emphasize the lack of emotional maturity, tutuod, and intelligence sa ginahambal mo kagina RG, no? I agree with you nga ang mga tao nga dula-dula nga wala ga pabalo, no? It means hindi sila matured enough. Sila gidya ang may problema. Problem is constant sa relationship. Wala man na sang relasyon nga wala sang problema, ikaw gina naghambal, di ba? Di ba? Oo. Okay, tanan nagaagi sa trials, but emotionally mature and intelligent people know how to communicate their feelings properly. Kung hindi na sila okay, they don't just disappear. They take the accountability. Amo ginasubong ang word nga accountability. It's really hard. Paninindigan. Paninindigan. Ay, ang ganda sa Tagalog. Accountability, Paninindigan. They choose honesty over comfort, no? So, ang tao nga may emotional maturity, kabalo mag-set sang boundaries. Tama? Tama. Without hurting others when things become difficult in the relationship. Sakit ba? Yeah. And they understand that closure is not just for the other person. It is also a sign of respect. Tama, sakto. Di ba la? May respeto ka, good morning ka gani sa iya, mga luyag ka, good morning ka sa parents, mga luyag, tapos kung hindi ka na madula ka lang niya, ano ka, di ba? Anyway, wala ko man, nga panumdum ko ng ghost ko, wala. Nagpag-goodbye man ko, anami ko madaan mag-email letter sang 10 years ago. So, goodbye gid ko, di ba? Sinabi ko sa inyo goodbye. Anyway, so, and it is never okay. Again, it is never okay to ghost. So, how do you know if your partner's about to ghost you? Mike? So, ano ba lang mga senyales nga daw malapit ka na mag-ghost sang partner mo? Ano ba yung senyales na malapit ka na i-ghost or mang-ghost? Ikaw ang i-ghost. Na-feel mo na sa kaugalingon mo na ikaw nang i-ghost. This one goes especially for the ladies. Kaya syempre, I'm also a guy and while hindi ko man masiling pare-pareho tanang yung mga lalaki, I can say that I know how men think. I've seen how some slowly pull away when, they start losing interest sa babae. So, ano gid ang number one na sign nga lapit ka na lang murtuhon. Kalaway man isang word. Murtuhon. November 1 na nagidugay, no? Sang isa ka lalaki, Tito Mike. Well, number one sign is communication will drop. Okay. From halos every minute, every hour na update to gina-calendar na lang ang reply sa chat mo. Sang una, bisan gapaligo, may I miss you man Japon or I miss you babe.
babe, I love you, babe. Subong, may Babe, pasinsin kailangan daw lang. baboy. May pasinsin na lang sa message mo. Wala na reply. Bow, Bakit bow, na? bow, So, bow, bow. hindi consistent. No consistency. Correct. May kilalay ko na. Nag-umpisa sa 3 days, nga wala pa batsyag. Tapos nag 2 weeks, at Wow. nag 1 month. Wow. Busy ko, no? Gali, Wow. busy sa iban. Tamang-tama. Sa number 2, he's always busy. Ang ginambal mo, subong lang. Busy siya. Now, we do not deny that everybody's busy. May trabaho man, may responsibilidad man, may life. Pero ladies, tandaan nyo, if a man truly loves you, he will always find time to text back. Oh, exactly, Tito Mike. Masukon ko, anay. Oh, sige, sige. Sorry, git. Nang, hindi ba lang, ang mutob lang una, tang istoryahan, no? Permi mo lang na taga mo na, no? Oo. Tapos suntakan ka na, busy ko. Do ka-obvious sa tanan nga tawon. Well, sa ako hindi, sa ghosting na. Kaya siyempre, may arthritis ng kamot ko. O kaysa ma-reply ko na, Ako yung wala ko yung arthritis. ang mic na lang, gina-press ko na, mahamba ko na sa my loves ko nga, I love you. Sunod, ginasend ko lang na. So, ano na lang. Okay. Voice recording na lang ginasend ko. Day, may loves today. Ano, Nisa, kang may love siya yan. Nita ka may. Shout out. Shout out! Shout out. Ay, tani makita ka Jepsy. na mo. Jeps. Exactly, Tito Mike. No? Yeah, no man is busy if he's truly in love. Yeah, just like me. Well, I think mga boys, hindi lang na yung truly in love ba? Kung naanad ka na yung communicate ka mo, no? Tapos hindi man na yung relationship lang ang, no? Nang Basta sa sa friend. friendship, Yeah. no? Nang basta natakaan na yung friend mo sa imo, tapos gin-ghost niya ka. Di, lain naman na yan. Lambot kung nanong ginamin sina, no? Anyway, mangita ginaya time para mag-communicate kung gusto ya or spend time with you. Yes, Diba? Tita Claudette. Tama. Amo na balang hambalin lang kung gusto, may Paraan. paraan. Kung ayaw, May dahilan. maraming dahilan. Well, number 3, when he stops caring about arguments. Mga ladies, take note, again na, kung sang una, every tampuhan, may effort, nagpadalasang men will go out of their way. Like, let's say, flowers, mga ganyan, tsokolate, pagkaon. Pero pag madula na ng mga effort. Ayaw mo, galit mo na mo. So, may na-notice ko man na, no, sa mga past experiences ko, Day. Ba, sa mga past Experience? Ang dami experiences. Dali lang, Gate, ikaw ng ghost, ikaw yung ghost. Hindi. I can say nga daw ako gin man ang ghost. Ikaw ang nang ghost. Ako ang nag-ghost kay feel ko hindi na sakit ko. So do you think... If it is hurting already, then I don't want to stop. So you don't want to stay, why don't you communicate? Yeah, communicate properly. Nagambal ko, kaisa lang din. I have to stop. I have to stop. Pero wala ka naghambal nga. Wala ko nagambal kay balaan ko nga mapilit siya gyapon. That's why I don't want nga piliton ako. I just want to end that kind of relationship kay hindi ko gusto nga ginapilit ako. Kaya mo sa mga mo na. G, do sala, agad. Oo, may salagin man ako, Day. Sala ginaya. Sala ginaya. It's respect, tani. Busan hindi ka na to, tani, ginrespeto mo man ang tao nga. Nang ghost ka gali? Mulat. Kapang ghost ka? Hindi man. Hindi man to ghosting. Kaya I think it's a mutual decision between the two of us. So, both of you guys Pag mo just lang stop? ginambal sa mo, hindi nga Ang ghost ka? ikaw yan ang ghost. Kaya feel ko Ay. guilty ako, Day. Kaya syempre, prioritize kung akong kaugalingon. Pero gusto niya patani. Pero ako yung hindi na ko. Tapos, ako, I have to stop. Pero naghambal ka nga, you have to stop. Yeah, naghambal ko. That's good. That's okay na yun. At least, informed naman siya sa decision mo. Pero ang mabudlay lang kung nag-stop ka without saying anything. Yun ang ghosting talaga. Muna, though hindi ko na namian. Pero do form siya sang ghosting. Form gid hindi nga daw. Form gid niya sa Sa ghosting. ghosting. Kag wala ka lang kabalo kung ano tong natabo sa mental health ng tao nga friend mo man siya, karelasyon mo man siya or whatever, no, kung wala ka lang kaintindi kung ano to ang ginapanumdum niya. Basi ka panumdum to siya, ano ang ginobra ko? Am I not worthy nga
istoryahon ako ni RG, ano ang sala ko, ano akong klase tao. Ginabalik yan sa lawas, tiya. Ikaw imo ya, selfish ka gidya. Sorry, kita. Pero day, balaan niya man nga ginubra ko to. Kaya I have all my reasons. Wala ka lagi dyan kabalo day sang whole story. Pero si Dandan guro mahambal lagi na kung nga nagin-end ko. Gin-end kong amo tong klase sang relasyon kay hindi naging siya day worth it nga. Istoryahon mo, hindi nako, or write a letter. Write a beautiful letter and then mail it. Bisan hindi ka na, bisan i-block mo na siya or whatever, write a letter. Kung ako si mo subong, it's not too late. Write a letter kay writer ka man ba na? Dalagay kami gina. My goodness, kagina lang? Amo tong rason nga late siya sa buong adlaw. Okay, so pero wait lang. Mike and RJ, paano naman yung mga tao nga wala lang ng ghost? Wala lang ng ghost, kundi mag-cheat pa. Aray. Oh, sakit nun. Aray. Tapos sila pa ang may ganang mang-gaslight. Gaslight? Daw sila pa ang biktima. Amo na. Kag ang gin-hurt nila, amo pa ang ginapasipalahan. Wait, ano ang pinapasila para sa parapan? Ginapasipalahan. Tagalog. Ano yan? Ikaw pa ang Basol? Basol. Ikaw pa yung Pero basol magaling ha. Pasipalahan pang ginbutang nyo. Daw sila pang biktima, kag ang gin-hurt nila, amo pa ang gin-humiliate nila. Amo na siya. Oh. Like seriously, they disappear. They betray. And then they twist the story as if ikaw pa ang may sala. Sino na siya gani? It's the type of... ayambot. Amo na ang murto nga hindi na dapat matabo sa imo day. Oh my goodness. Kulang na ko lang. Diyos ko, Ay, Lord. basi pa lang yan. Yes, ang una pa itong mga chimpo nga mga gina-experience. Kung amo na day tabugod, let go. Gani, oo. Girls, kung may amo na subong, let go! Hindi. Let them. Nakita mo sa Instagram, let them. If they wanna Hindi leave, sila let them. kawalan. Yeah. Well, true, good na. To be honest, that's clear sign of emotional manipulation. People cheat and ghost and then gaslight pa. Yeah. Those who can't take accountability, amo na mga tao nga na ang magmukhang tama in front of everyone. Yeah. And that is toxic. Very toxic. That's true. So may isa man ko gani ka friend no nang mula gi madayon ilasay. Tapos gin Dukoy na ako ng friend. Good friend ko man na. Though hindi ako makabati out. dali lang. Amo ni natabo. Friend ko na. Ipos. Amo ni natabo. Ginambalan nagambal ang lalaki nga nag-cheat ka. Kay nag-dinner sila sang amon nga upod sobra. Sila ni Arch. Hindi Come on. friend kilala ta. Oh. Tapos wala na sila nag-istoryahanay. Wala na sila nag-istoryahanay. Nag-break up sila Sa- tungod lang sa magkaon. Nag-break up sila. Wala nag-silent mode ang lalaki. Oh, Oo, nag-silent treatment ang lalaki. Ang ending, after 2 weeks, may bago siya nga tsampagak. Ay, sorry. Day do ko. Kasi before pa na sa nara na. Oo. Gingamit, yalang tuya ginhimo, yalang tuya nga reason. Na kung abi, may selo-selo siya, no? Kabastos. Hindi manami, hindi. So, mga lalaki, hindi ka mo mag-amo sila. Kay daw, hindi ka mo lalaki. Ay, babae sila. Hindi ah. Mature people apologize and make amends. They don't just leave or they don't just, silent treatment. Immature ones, they play the victim. And remember mga kasimanwa, you can't heal in a place where you keep getting blamed for someone else's mistake. Amen. Yeah. Kung multo siya, no? Pagkadian na lang na siya. Especially sa buong number 1, number 2. No, but he's yes. patindugan sa kanila, but he's never worthy of second chance. Never Chance. worthy. Oo, no. Worthy. No. Kaya Siyempre. siyempre, why siya kabalusang natabo, simo, samtang naga-silent mode siya eh. Siya ya, okay lang siya. Ya lang ka, silent mode, ya lang ka. Ikaw, yaga,
gahilibion ka na dagali, no? Tapos mangayo lang siya, mabalik lang siya, Bas- okay lang. Nami, so yun. Mayo, man tuwa madayon ng kasal. Anyway, Oy, kasal. Okay. so yes, inukasal siya. What should you do after you've been ghosted, Mike? So mga kasimano, after getting ghost or na-ghost, what now? Do you chase? Do you demand closure? Or do you just move on and pretend you're not affected? Affected ka din. Ako yung simple lang. Chase your dreams, not your ghost. Kaya kung gusto ka pa niya, hindi ka niya pag i-ghost. Ghost only disappear when they have no more role in your life or your story. No? So change your story, change the movie, and play the next episode of your life. Well, I agree on that. Pero, depende. Siyempre, sang una, sang prideful pa kita, siguro sa imo, nabal kita, don't chase. Amugi ko na iya, I attract, I don't chase. Amugi na ko iya sa una, no? Pero, I don't Interesting. chase. Excuse me. pero, kung may naintindihan ka sa tawo nga ina, another view nga ihatag ko sa Perspective. inyo, nga iba nga perspective. Niyara ko na nga friend mo nga, wala na ko kabati sa iya pinakabulan. Sa pandemic. Tapos, Ang NP, wala man kuya eh. Ay, hindi, kagali magpakita sa amon ha. So, sige na ako. Okay, Pandemic? Basta hindi siya makabakal sa load. Hindi siya makagawa. tayo isa magwaguro, diba sila COVID sa tayo? Hindi. Pwede man bala sa messenger. Pwede ka man bala ka text. Pwede ka man ka chat. No? Close friend mo ni. Oh, yes. Oo. Ang ending na balaan ko nga may ginag-go through siya galing. Oh. So, amo man na, tama sa aton ka-harsh, subong. Pero, kung sa relasyon, kagin-ghost ka sa babae or lalaki, change the story. Muna, yeah. Okay? So, amo na ang ako nga isa ka perspective, no? Lain to. So, ibalik ta sa aton topic, no? Gapatigig ko nga insakto tong ginhambal mo kagina nga ghosts only disappear when they have no more role in your story. So, change your story. Amo na hambal mo kagina. Pero, syempre, hindi man ta ma-deny nga sakit man gihapon. Okay. Sakit gidya. You invested time, effort, emotions, no? Then all of a sudden wala, 'di ba? Okay lang na tani ko mga 1 week lang na nga mga friendship or relationship. But what if it's long term, no? So, sakit siya. Mga kasimanwa, this is a reminder for all of us, no? Not only sa inyo, pero sa amon man. Let's not lose value just because someone couldn't see it. Don't fight for a seat at someone's table when you are the table. Right. And don't go begging for closure from same person who gave you confusion. Sometimes the closure you need is realizing nga hindi mo na kainanglan i-explain ang worth mo sa tao nga hindi man yakabalo mag-value sina. Di ba? Kasakit man sang line nga na Tito Mike, no? Pero true gid, and remember, kung feeling mo wala ka closure, amo ni ang himuan. Write it down, write it out, burn the paper if you must. But never message them again. No? Pagwantahan. Mayo tani kung ghost project na kay Lagsun Tagid, Makontahan. makortahan ta. Hindi lang isa, kundi bilog na Pilipinas ang mangita sinang mga murtong ina, no? Pero kung karelasyon, kung karelasyon naman lang, no? Nga wala balls ang... Grabe balls. Balls? Wala lang. Ano nga klase ball? Ping-pong? Ping-pong balls. Tennis? Or basing? Kung wala bayag iyo. Ay, kabalsi mo. Fishball. Pero tudan kung wala bayag ang lalaki, Pabay siya! never say goodbye. Pero may di ba, kiss sabay hug? Pabay, ida siya yun. Kiss sabay hug? Kiss sabay hug? Kiss sabay hug? Sige. Ano nang imo kisabayag? Gets. Gets. Kiss sabay hug? Kiss sabay ha. Ay, Masyado siyang naib! Kiss sabay ha. hug! Yan. Guys, kiss sabay Pero, ha. pero dapat dasig ka maghambang kiss sabay hug. Okay. Boss sa imo da. Pero let's go back to balls. Depende sa balls. Kung Okay. tennis ball, fishball. Fishball. Iba ba ang presyo ng fishball? Anyway.
Well, you actually won because God saved you from that devil. It's also God's way of saying you deserve someone better. Someone nga hindi malagyo kung may problema, but someone nga magstay and mag-remain nga honest hasta sa uli, forever, eternity. Amen. And closure doesn't always come from the other person. It comes from acceptance. Yes, and healing, no? Hindi na iya show for others to see and hindi mo na iya kinahanglan nga i-post sa social media nga I'm okay. Okay? Healing quietly is also power. So anyone listening right now nga daw gusto mag-message liwat sa ghost nila, no. Don't Di good. do it. Okay? Delete the chat. Pa-place ang multo. Hindi na. Nami-insert ang multo na ang Sige, kanta. katahabe. Okay, so again, no, kung gusto nyo gid magsulat, isulat mo, pero hindi mo pag-send. Okay, isulat mo lang for... Jot down mo na lang, be. Oo, amo na siya. Correct. Para nga hindi na siya magbalik-balik. Insakto man ina tong hambal kagina sang isa ta ka friend nga kung gasalig bala ang tao, ang babae o kung lalaki nga gina-accept mo lang siya permi, no? I-ghost niya ka 5 months, 3 months. Sakit-sakit Tapos, ba? mabalik siya, okay ka, i-ghost niya naman ka. Amo na siya. Sino nga friend tayo? Kung ako, siguro kung ako, hambanon ko kaugalingon ko, nandun ka budlay, no? Good lagi, Jay. Hindi kag ano gid siya yain ng Ang friend gana, sino? naanad. Kilala ko man ang friend gana? Kagilang istoryahan. Pero gusto ko lang i-emphasize wala ang hamba mo kagina nga it's better nga ikaw ang maghibi kaysa na ikaw ang manginason. Yes. Nga magluha sang iban. Tuod gid na. It's better nga ikaw ang masakitan kaysa ikaw ang nagpanakit. Correct. Ang iban balaan mo, abi nila winner sila kung nang ghost sila. Abi nila poging-pogi na sila or ang ganda-ganda nila kay nang ghost sila. My dear friends, it's not a trophy. Ghosting is not a medal or a trophy. No? So, anyway, let pain make you wiser, not bitter. Kung gin-ghost ka man. Kag sa sunod nga ma-fall kaliwat, fall, but keep your boundaries and self-worth intact. Correct! Correct. Sige, gani. Mga kasiman mo, always remember love doesn't end when someone leaves. Ang dami pa dyan. It ends when you stop loving yourself because of them. Okay, so choose you. Love yourself. Heal at your own pace and don't ever apologize for outgrowing the pain. For me, ghosting shows a person's character more than it shows your worth as a person na iniwan. If they disappear without respect, let them. Because real love doesn't vanish. It stays even when things get hard. Dapat nga, when it's hard, Yeah. dapat nandun pa sila eh. So instead of I chasing love ghosts, that again. When it's hard, dapat Nandun pa sila, di ba? Because that's the real purpose kesa man, iwanan ka sa ere when you're Loving. struggling. And that's the main purpose, the real purpose of having a relationship. So with that being said, Yeah. instead of chasing ghosts, chase peace. Kung ghost ka, ihibi. Kanang man ina nga ma-release mo ang kabugat sa imo nga tagipuson, pero hindi mo pag-ubuson ang energy mo sa tao nga bahag ang buntot o kung talawin. No? And i-pray mo na lang siya nga basi mo Grabe, tuhon. wala nga mga words. Basi mo tuhon na siya sang iya guilt nga ginubra sa imo someday. Kung may guilt. Yun lang. Di ba? Kung may conscience siya, may karma, man gali. Pero sige lang. Pero amo lang na galing, hindi tagid pagpasundod ang aton nga kabubuton. Kay may tawo gid yang Pero- Pero cum laude sa ghosting. Pero seriously, I believe that God removes people for a reason. Kay may ara gid nga better nga nakatiga na para Amen. Amen. Tari. Yes. So kung ikaw man ang gin-ghost, don't see it as a rejection. Well, Diba? rejection gid na. Yeah, but don't see it as a rejection.
see it as redirection. Okay? Padayon lang, mga kasimanwa, because your story doesn't end with them leaving. And remember, mga kasimanwa, the right person will never ghost you. They'll communicate, they'll explain, and they will stay. That's right. So sa mga ghost dira, please, kung hindi na kamo interesado, just say thank you. Next. Hindi ka bang baya, kay daw sa wala ka pinanilagan. Oh yes. What is pinanilagan in English? Reading. Pinanilagan? Ano ba? Ibig sabihin, panilag? Amo na? No, pinapanilag. Wala Kaya- ka pamatasan. Pamatasan. Oo, breathing eh. Breeding. So kung tani no, ang breeding bala hindi man na bala sa education. No, sa pinanilagan mo na sa experience mo sa pangabuhi, may na-learn ka sa ibang nga tao. So ikaw ya ang mga nagapang ghost gali no, mga ano na sila mga losers. Kay amo nang naghahatag sa ila sang ano. Coward. Di ba? Coward sila. Hindi, kay feeling nila, amo na ang hatag sila sang strength. Nga, abi nila, ano man, isumpo ninyo, abi nila, labaskog sila, kay pang ghost sila. Oo, daw. Akala nila, ano sila? Silang ano, well, may sinasabi like, katulad sa mga lalaki na hindi nag-sorry. Oo. Well, it's a macho thing. Yes. Diba? Macho ako pag hindi ako nag-amuna. Amuna, so far ang sa ghosting. So, ang napag-usapan natin, yung mga taong nag-ghost, they're cowardly. Hindi sila mag-confront when they did something wrong, correct? And the usual thing that we should do, no, as we love people, person, just give importance, learn to value, and accept the reality that sometimes maybe they're not for you. Yeah. The most important thing here is that if we know how to open a relationship or ask somebody to be our friend or to be with us, we should also know how to say goodbye properly and say thank you. That's correct. Correct. So, hindi ka lang mang-ghost kay hindi ka man gid ka makagwapo. Well, Just kidding. for me, ghosting, instead of ghosting, be brave enough to fix or say goodbye. Yeah. And kung ikaw naman ang ginos, seek for peace. And that's a wrap for this episode of What's Up Iloilo. Before we end our podcast, we would like to thank our sponsors. For smart digital solutions, look no further than Prime Off. And when it comes anything and everything about marketing, trust only X Factor. And for top-notch digital support, we've got Prime Media. Thank you for watching. Don't forget to like, share, comment, and follow us on our social media sites on your screen. If you're interested, we're also inviting guests and sponsors to join us in celebrating Ilonggo culture and stories while bringing your brand closer to our community. This has been Tita Claudette. Tito Mike! And your Manong RG. See you on our next episode of What's Up, Iloilo? What's up, mga kasimanwa? What's up, mga Katsimanwa? What's up, mga Kasingwanwa? I'm Claudette. I'm Tito Mike. I'm Manong RG. Mark your calendars because every Saturday, We're dropping the pilot episode of our brand new Podcast. we will be talking local stories trending issues Hidden gems. and everything that makes Iloilo worth talking about. From dating issues to fun facts. local talents to timeless traditions. We've got it all. Straight from the heart of the city of love. So don't miss it Tune in. Chill with us. and get ready to say, What's up, Iloilo?